Mazungumzo ya sita sheekada lixaad. Habari yako ndugu, see tahay walaal? Salama sana, waa fiicanahay. Wewe una watoto caruur ma leedahay? Ndiyo nina watoto, haa caruur waa leeyahay. Una watoto wangapi? Caruurtaada meeqa waayo? Nina watoto watatu, 3 cunug. Ni wa kike au kiume? Ma gabdha mise wiilal? Wawili ni wa kike, mmoja ni wa kiume. 2 waa gabdho, halna waa wiil. Je, watoto wako wanasoma? Waxaan ku weydiinayaa caruurtaada wax ma bartaan? Ndiyo wanasoma, haa way bartaan. Wanasomea wapi? Xaggay wax ka bartaan? Wanasomea hapa Nairobi, halka Nairobi ay wax ka bartaan. Wanasoma nini? Maxay bartaan? Wanasoma shule na madarasa, waxay bartaan iskuul iyo madaraso. Kwaheri, macsalamo. Kwaheri ya kuonana, macsalamo, is aragti dambe. Habari yako ndugu, see tahay walaal? Salama sana, nabadgelyo. Wewe una watoto, adiga caruur ma leedahay? Ndiyo nina watoto, haa caruur waa leeyahay. Una watoto wangapi? Caruurtaada meeqa? Nina watoto watatu, 3 cunug. Ni wa kike au kiume? Ma gabdha mise wiilal? Wawili ni wa kike, moja ni wa kiume. 2 waa gabdho, halna waa wiil. Je, watoto wako wanasoma? Waxaan ku weydiinayaa caruurtaada wax ma bartaan? Ndiyo wanasoma, haa way bartaan. Wanasomea wapi? Xaggay wax ka bartaan? Wanasomea hapa Nairobi, halka Nairobi ay wax ka bartaan. Wanasoma nini? Maxay bartaan? Wanasoma shule na madarasa, waxay bartaan iskuul iyo madarso. Kwaheri, macsalamo. Kwaheri ya kuonana, macsalamo, is aragti dambe.